شنگال نوککی ده سالات داره و چلایه نک شنگال بره دبد حتی درست که ناوی راپورته نه قایم قام قضا شنگال بفرمی دست بکار بویه و نه رو بره نحیا سنونه کو سر به قضا شنگاله وکو هزین پارسنا شنگاله پشه دبیجن ام نوکه شنگالت پارزین و برانبر هر هیرشکت راوستین کو ند برجواندیا خلکی وی دوره دا بید ام شنگال و پارێزن پاراستنا شنگالێ ئەم بکن حالە حادرژی ئەم بێژن ڕەوشە شنگالێ باشە ئالی ئەمنی یە بەشی یەجەشێ ئاسایشە ئێزید خان هەروەکی دن ئەم بێژن ئارتێشە عراقیە شرتایە حەشد شعبیە هەمووژی شنگالێدا هەموو پافرا ئەمە ناوە تەنسیق کێدەنا وەتێ ئەمنیژی باشە ریکفتنا بغدا و هولێرێ لەسەر شنگالێ و هەندێک ئالی نەدگەلڤێ ڕێککەفتنێ نەو تایبەت یەپەشە گوت باوەریاواندا ئەف ڕێککەفتنە دوورە ژ ڕاستیên کارەساتا شنگالێ اتفاقی هاتیه کرن یک نل سر آخر شنگالی بو دو خلق شنگالی بخوا بریاره و اتفاقی ندایا او اتفاقی کی سیاسی بو دنا بین حکومت اکادمی و هولیر دا بو جبرویش یا موک خلق ازدی وک یا بشی یا جشی تایبت ام نبو اتفاقی رانا مو اتفاقی قبول ناکن پارتی دیموکراتی کردستان کو بریا 16 اکتبر سالا 2017 دا او بالا دست بو لشنگال و قایم قام و ریوبرین گلک سازین حکومی ده دستین و پارتی دا بون لگلو نها اف پارتا چت خوازیتن جبو خلک شنگاله ام گشنوی درجه باوریا منما ام هرن دادگیت بلندت اش دربي ولات والولات دا ميفان داوا بكن انك كيم خمخري حكومته وبرنامج هيزن الشرعي بردوام الشنغالي خلق دبیجن جبرناکوکین سیاسی و هبونا هزین چکدار دناوا شنگاله دا روش گلک آلوس کریه و کس نزانی ده پاشا روژا وی باجاری چه بید؟ خود برا سبب وقی بجد حکومت نا درسته نا اقلیم کردستان درسته و نا مرکزیت درسته ما حکومت بخوده کردیه حکومت بخوده کردیه اوضاعت حکومت يجي ند باشن هكا حكومت مضبوطه في 10 ساله وقي بجم نازح بون اما هاجر بون هفرکین سیاسی نافبرا پارتین کردی دا للایکی و نافبرا پارت و لاینین چکدار للایکی دی لسر شنگالید بردوامن او جلای آوادان کرنو وکرنا کیسن قربو کرنا خلک ضررمند حتی نو که دست پی نکریه جلای حکومتان ناوندی لو ما شنگال وکو باجارکی کاول و ویران کری دهتا خویا کرن کاو عمر دنگ امریکا قضا شنگاله